aho umucamanza mu rukiko rw'ubujurire atabashije kuburanisha mu mizi urubanza ruregwamo General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba ku byaha byo kwangisha rubanda ubutegetsi. Sergeant Francois Kabayiza yikomye Madame Patricie Mukanyundo ukuriye inteko iburanisha amushinja kubogama agashidikanya ku butabera yazamuha mu mikirize y'urwo rubanza. Eric Bagirubusa yari mu rukiko. Akimara kwibutsa imiterere y'urubanza ku baburanyi bombi no gutanga amabwiriza y'uburyo iburanisha rigomba kugenda, Madame Patricia Mukanyundo ukuriye inteko iburanisha yari yiteguye ko agiye kuburanisha ubujurire mu mizi. Byahise biba ikinyuranyo kuko Sergeant Francois Kabayiza wari umushoferi wa General Frank Rusagara wagombaga kubimburira abandi yiregura yahise amwihana. Sergeant Kabayiza yabwiye Madame Mukanyundo ko yifuza ko yava mu rubanza kubera ibyemezo bitandukanye yagiye afata ku nzitizi uregwa yagiye amugezaho. Muri bimwe yasobanuye, Kabayiza yabwiye umucamanza ko mu byemezo byose yafashe yabogamiye ku bushinjacyaha. Kabayiza yamwibukije ko yamugejejeho ikibazo cy'uburwayi umucamanza arakirengagiza gifata nk'ubutarabayeho, ahubwo ahitamo guha agaciro ibisobanuro by'ubushinjacyaha. Sergeant Kabayiza yikomye umucamanza ko mu byemezo bye yemeje kuregwa yigeze gufungirwa muri gereza ya gisirikare ya Murindi mu gihe ngo atanahazi. Yahise amusaba kwicara kubera intege nkeya. Maître Milton nk'ubumwunganira mu mategeko yasabye umucamanza umwanya bakajya gutegura impamvu zishimangira ubwihane bwa Kabayiza bakabushyira mu nyandiko bakazabona kubushyikiriza urukiko. Maître Nkuba yabwiye urukiko ko igiteye iwo yunganira kwihana umucamanza ukuriye inteko iburanisha nuko akomeje gushidikanya ku butabera yazamuha ashingiye ku bindi byemezo yagiye amufatira mbere. Urukiko rwabajije impamvu Kabayiza yihannye Madame Mukanyundo kandi adafata icyemezo cya wenyine. Maître Nkuba yavuze ko ari ukunze gufata umwanya munini mu rubanza kandi ko ibikorwa byose biba biri mu izina rye. Kuri Kapiteni Faustin Nzakamwita uhagarariye ubushinjacyaha bwa gisirikare, ni ibintu bibabaje kuba ubwunganizi bwa Kabayiza butagaragaza uruhande buhagazeho ngo busobanure impamvu z'ubwihane bw'umucamanza. Yavuze ko kwihana umucamanza bigira amategeko bishingira, hakibaza niba mu kumwihana uregwa yatunguye ubwunganizi. Kapiteni Nzakamwita aravuga ko akurikije aho urubanza rugeze rwagombye kuba rutangira kuburanishwa mu mizi, gusa agakomeza gushidikanya ko bishoboka ko ubu bwihane hari ikibwihishe inyuma. Yavuze ko asanga bigamije gutinza urubanza. Maître Nkuba yabwiye urukiko ko amategeko asobanura ko iyo habayeho kwihana umucamanza, umwanditsi w'urukiko yandika ko habayeho ubwihane, urubanza rugasubikwa nta mpaka, hakabona gutangwa mu nyandiko impamvu z'ubwihane mu gihe kitarenze umunsi umwe. Umucamanza yasabye abandi baregwa kugira icyo bavuga ku kuba Kabayiza amwihana amushinja kubogama, yaba General Frank Rusagara yaba na muramu we Colonel Tom Byabagamba wahoze akuriye abarinda Perezida Paul Kagame ntacyo barengejeho. Inteko iburanisha yahise ifata akanya gati ya gusuzuma ibivugwa n'impande zombi. Mbere gatari ko inteko itaragaruka, General Rusagara wayambiranaga n'abavandimwe mu rukiko ari kumwe n'umwe muri bo berekeje ku muryango w'urukiko usohoka hanze, maze Kapiteni Kabera ukuriye abamurinda mutegeka kugaruka mu rukiko. Ni ingingo yarakaje General Rusagara maze amubaza agira ati harya shani inkiko musigaye muzitegeka, ati ibi nibyo byagombye kwihanwa, that's terrible, bisobanuye ngo biteye ubwoba. Nyuma y'iminota itagera mu icumi umucamanza yaje ategeka ko umwanditsi yandika ubwihane bwe maze iburanisha rigasubikwa nta mpaka. Yategetse ko Kabayiza n'ubwunganizi bakora ibyo amategeko ateganya. Sergeant Francois Kabayiza kuri ubu ufatiye ku gihano yahawe cyo gufunga imyaka 5 yaburaga igihe kibarirwa mu kwezi n'iminsi mike ngo kirangire. Mu 2016 urukiko rukuru rwa gisirikare rwamuhamije ibyaha byo guhisha nkana ibimenyetso byagombye gufasha kugenza icyaha. Yakunze kugaragara mu ntege nke zishingiye ku burwayi bwe, avuga ko bukomoka ku bikorwa by'iyicarubozo yakorewe kuko ngo yanze gushinja shebuja General Rusagara na muramu we Colonel Tom Byabagamba. Iburanisha ritahari zamenyekana hamaze gufatwa icyemezo ku bwihane bwa Madame Patricia Mukanyundo bushobora kumugumisha cyangwa bukamukura mu nteko iburanisha urubanza. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika.